Nou, kom eet saam. Ons het vlerkies en aardappelskyfies met tomatiesaus. Ons het die geur van die hoendervlerkies. Ek sal dit in Engels moet sê, want ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie. Die een is net chicken wing sauce. Die een is sweet chili. En die een is garlic parmesan. Ja. En die een is bloed, want ek like die puntjies. Die smaak is fantasmagoris. En die aardappelskyfies baie heerlik. Die is die chicken wing sauce. Het is nogal zo sterk. Ik hou van dit. Ik eet een skyfie om die mond se palet skoon te maak. Die oom is hier vandag, so dit is net ek. Die is die sweet chili. Dat is lekker. Die een is beetje beter, denk ik, als die eerste een. Het is lekker. Hoender is lekker zacht en dit behoort zacht te wees, want ik kook mijn hoender altijd dat ik zeker is. Het is heeltemal deurgekookt. En een aardappelskyfie om die palet skoon te maken. En ik sê palet met baie enthousiasme en discipline. Maar ik is eigenlijk heeltemal zeker, heeltemal zeker of dit de rechte woord is. Maar dat klinkt voor mij naar de rechte woord zo. Ik neem maar aan, dat is het woord voor je mond. Hier. En wanneer mensen verf. Hulle zetten ons op een verfpalet. So ik verf ons nou. So ons gaan dit gebruiken. Palet. Ik like zijn woord. Ik hou van daardie woord. Oké. Kom. Uit die zo. Die is garlic parmesan. Nog eens een maal weer dit. Die oom is baie lief vir garlic parmesan. Nee, ek is te mal oor. Maar ek gaan dit eet. Want ek is mal oor vlerkies. So die was 'n heel vlerkie wat ek toe in stukkies opgesny het. Want ek het net 'n klein bietjie olie gehad. So ek moes dit toe nou opsny.
zodat dit kan plat lê in die pan. En die is die beste deel van die vlekkie. Die punt. En ek het nou nie saus op dit gesit nie. Ekskuus tog. En jy wil die smaak geniet. En dis met Suid-Afrikaanse speserye gemaak. My skoonsister het vir my Suid-Afrikaanse speserye gebring. Toe hulle nou kort was. En ek sal later vir julle wys die spices. Die speserye. En dan moet jy die beentjie afbreek. Om seker te maak dat jy al die vleisjes kry. Ja. Dat is lekker geweest. Ik brei nog. Dat is een oudzoinger. Zo ik brei nog. Maar die breierij. Oh, daar was nou een slechte brei geweest. Die breierij helpt wanneer jy sekere Spaanse woorde, nie Spaans nie. Seker maar Spaanse woorde moet sê. So ek gaan nou die garlic parmesan in maar klaarmaak. Laat dit die laaste een is wat ek eet. En dan is dit die geur wat in my mond agterbly. So ek wil nou sien of gesegboekie my woorde gaan vertaal en dit omsit in Engels. Dit gaan nou baie interessant wees as gesegboekie dit doen. So ek wil nou dit sien. Andersins sal ek nog 'n opname moet maak. Ek het daar by Heidi Miller. Ik had dus verder van opnames gemaakt. Andersins zal ik nog een opname moeten maken voor die ouwens die aan die kan. Want ik wil nou niet alle uitgesloten laten voelen. Zo. Ja. Dat is baie lekker. Die chili in. Ik eet my beentjies klaar. Toe ek eers hier gekom het, dus een se kinders, as hulle die vlekkie vat, dan eet hulle net die groot gedeelte. En dan sal hulle klaar, ek sê, nee, julle nog eens begin, wat bedoel julle, julle is klaar. Al die vleis is weg. Die vleis is glad nie weg, die vleis is daar tussen die bene. Breek op die bene, kry die vleis uit en eet dit. En hulle het geweier. Tot vandag toe is haar seun, Waylon. Hy eet nie so al die vleis van die bene af. Maar die dogter, sy is terug na waar sy vandaan kom, waar ons die vleis van die bene af eet. So ek wil nie die opname te lang maak.
Maar ik wil net wys dat ek praat Afrikaans met taal. Nou nie so vlot en suiwer soos wat ek wou nie, maar agter ons kom ook in die kraal. En nou wil dit dan nie werk. Dit is nou vir 'n sameremout te wees. Afstandbeheerder te wees. So, ek weet nog nie wat met hom gebeur het nie. Hoewel, so ons moet nou die oudtydsmanier gebruik om die opname te stop.